Myanmar buaina chu azual zela sipayan chenna tela mi puilama po adu rumpol an chenna vetil tial bok mitam taken ral thuam le tharum tel lovin chumlo chat lovin lung oi lo na an lan tir chun chom zel bokani voin khan Myanmar khopui lian ber.2 Mendeley khopuya sipayan kol beng meyawadi beng bula bomapuaka beng veng tu sipai pani chu na takin an liam tukin jinga bom manga beng beitu te hi tu tenge an ni riata ni lawani bom hitual cherni in motorcycle chuang ten Chiamathaji Townshipa 26 le 81 Street a hian tlan pa in an paya apuak zuita ani Kachin State chung doifon yanga Mamuk Township a voin tlai khan tat madole Kachin Independence Army KIA te anin bei le chiama anin bei na mun hi alo Bombay March nu som ni panga a KIA ten Myanmar sipai mun poimo tak an lo chu sak to kha ani tat mado te chuan alo tanga an mun poimo tak KIA in an chu sakhi an holea lak det ngai tumin ral thuam thatak tak ne na fe chuakin tun truma hian an thok chuaka KIA te omna hi lai puyan an kap na sa hle KIA lampo hian na sa takin an kap le tani Myanmar sipai lam te hian lai puyin ka ma se KIA hi an in kul nge to em wangin an tum angin sipai te an che hlei theilowa chu wangin an mun puya tangin an ma ni pui tur hian thlo na tirani a ama ero chu thim thleng kha chuan he mun hi KIA te kuta ala omani tat mado te hian tukin jing tar kwa vel tang khan lai puya an ka masak nuwa leilam sipai mangin KIA outpost si hanlu chilan tuma ama ero chu he mun hi alo tlang chunga om alo beitu te beilet ramna mun ani awangin tat mado te chan achau le Myanmar sipai thi an tamba ka hliam an tam hle a an la in ka renga wangin thi le hliam za chiang takin hriat thei ani lawani Myanmar now chuan hemi chungcha nga hian KIA information officer Colonel Nobu an be popna in Nobu chuan alo buma in beina chungchang soinan chuan alama ma a hriat thua soyani Colonel Nobu chuan tunari chuan muntina bomle lai pui ari dup renga anin beidan chanchin po midang te hne na tang chawin kan hrari a hmuna om kan ho tu te hne na tangin chinchang kan riat phot lo chuan engma chiang takin kan puang zar theilo tuna in thu riat te hi do chu ani lawang ti in tat madole KIA te in karbo ruak atang hle ti azeptel Mars la chot nula matang khan KIA te hian an mi le sa poi soilo te ka plum fo tu tat mado te hi an Beijing tamol mol hle a Phakan Mokong Wengmo Injagian le Momuk Township sipai in kul na te chu an lo bei to ani Burma sipai lam hian leya in beyara la chuan an ngam meu lo wangin Kachin sipai te hi thlona in an chang le tlang puyani Myanmar ram ni dep sagaing region a tamu a chuan sipai le khotwal tlangwal te an la in ma chon zui zela sipai te hi poi soi lo laka an cherong hle Voin khan tamu district police station zona bai ka in phur thian dun chu sniperin an kap ringota pakhat zo kan kap lumani sipai te hian station chunga tangin apon kongpuya thian dun bai ka in phur te hi an kap ringota bai khal tu zok chu akha bedar vek khopin an kap kapo chon lovin amuna aboral ngalani anung zo ka chuang a thian pa ero ahim thunga abul nai in pakhata tlan lutin mitlom ngai te puina in ruang hi an la thei hramani Enrin ni khan tamu khua lung oilo na lan tir mek te me mi tumakal sipai engemaw zat chu tamu thalai huai senten tual cher silai ne na lo ma chonin sipai som pariat lai an thata an ma ni lama nun na chan pakhat a om ve bok in beina tel ve pakhat chuan sipai som pakua an thi ni in a soi ve thungani sipai te hian civil army te chu machine gun sniper le mortar mangin an beya tamu tlangwal te hian sipai truck chunga grenade vom lutin sipai thi an tampha ta ani sipai lung oi lo hian lir thei tam jok tirin voin khan tamu an pana a khomi te la in a thei anga an bei chun zom tur thu an la soi renga wangin buaina akiam meidon in lang lawani tamu a hian April nili khan thalai te chuan nan phalon police outpost bein mi panga an lo ka plum to nge ani sipai le tual chung tangwal te anin beina satta ke mawang hian nu naw engemaw zat chu an sahim na zongin Manipur an ral tlan ani zirtop nia sipain bago thalai te an bei chiam na nun na chan chu mi somriat pahni an tling to ti Assistance Association for Political Prisoner te chuan an tarlang sa khomuna in kul sipai te hian an in kul na compound chunga thi le hliam te an lak lu zel awangin mithi zat hi ai hian ala sangin an ring
heti hian inrin ni thlenga sipain an tha zat chu mi zasari pakhat an nita ani yang kona tanga kem som ko pariat la bagwa hian sipai jani somnga vel set an luta veng rang palia kalkualin lung oilo na lan tir tu ten road block an siam chu ral thuam lian pui puin an kap dara abul naya oman mu apiang an pong ka zuyani pathian ni pokhan sipai te hi an omna hmuna lo omin akha tokin silai an met puak renga mi pui nun aral ri hle pon na te chuak ngampo an omang lawani sipai nan tha te ruang hian an chung te hnen ala thleng mu mal lova sipai nan pek du lo ba ka sipai la tura an ti po in an chung ten man an to thei do na wangin an langam lawani mitam takin an sahim na zongin an in an rau san to sipai te hian pona siwata sanasiam na dor hong mia min chu an ka phlum ringot bok kumsomli paruk mi hian anupuile afasente te pathum te akalsan athi ma lok hian anupui chai khin pula sipain rowan rel chung chu an fa te chu sikul kaltir lo turin atinga tani sipain aruang an zon zui ze lawangin aruang hi azana zanin vuiliamani sipai te hian thuneina an pong lak nuwa avoi khatnan mi som pakua lai chu tual that tua pu in thiam lo an chantira an jinga som pani phei chu thi turin an chung thu relani sipai tv chon hemi chungchang hi puangin not okolapa townshipa baika police officer le apui tu in phur chu mi puin bayin officer thrui ruai hian a oma hliam na tak tuarin athia na in nam noi ni arin te hi manan ni ta ani sipai te hian tun hnai dewa tang khan ram chunga milar le michallang tak cdm thlop tu te an vai ma chhota a an man jinga hian buddhist pui thiam po antel AAPP chuan sipai hian mi sang thum chuang an man to ti soin April ni som khan mi zaruk somnga paruk man na thu pek ti chuale ani zirtom ni liam ta khan lem chan thiam pi to u le an pui lem chan thiam ve tho ain dra cho jin te chu manan ni a academia wa thial lo dong to te nu pa hian langsar takin cdm an thlop zia an tilang thin ani actor lumin yetikele panta khonte ba ka comedian lar tak janagar le beauty blogger winmin than te po man an lo ni to bok women's right defender Majima News Agency le Women League for Burma WLB din tu da jingami thin ong chu a ina tangin ruai bo alo ni to a journalist som thum chuang man ni to in midang po man tur jinga an omme kani current state chung pha an kho doctor pakhat doctor on e chu police officer fa enkol du lova pu ani awangin manani nuvalai tak kumsom nga pasari mi doctor on e hian sarkar na achol san nuwa clinic lian vak lo hongin eya zonga sipai sarkar du bau lo tu ani awangin tun nai khan mi pui poi sei lo that thin tu sipai le police fa te a enkol lo tur thu atar langa manani zuita ani medical lama thok tu jinga sipai man tok anom nual Mandalay region chunga lunglu senchi ruby lai chu an mun pui magogea inrin ni khan buddhist pui thiam unto tak yaipu saya dole arong bol pui mi som ni panga te chu man an ni a lung oilo na lan tir tu te jinga atela wangin pui thiam hi kumthum chung zel tang turin achung thu relani yaipu sadayoi hi mithren khat chuan a video kan mu to ngeyang Mandalay khopuya police tan lung oilo na lan tir tu te an man le an mek te chua tura huai sen ta kanor tu kha ani tun nai khan sipai te hian bagon region na naw nu cham le pian phunga rual ban lo enkol na mun lar tak pan pe yat monastery an lu chila a chunga om te chu thing thrit tirin an jinga mi panga chu manin an ruai bo ani monastery pui thiam asin pi no ba tha chu india rama atlan chezui nge